Iyi ntambara irahenda ku buryo amafaranga yishowemo aramutse ashowe mu bikorwa by'iterambere umubare munini w'abaturage bava mu bukene nta kabuza. Ikibazo nuko isi atari uko yubatse. Usibye guhenda mu mafaranga, intambara inatwara ubuzima bw'abantu benshi. Iyi niyo mpamvu nyamukuru ituma tuyitinya tukanayanga cyane. Nk'ubu mu kwezi kwa 11 mu 2023 urwego rushinzwe ibarurishamibare mu Burusiya rwavuze ko iki gihugu cyahombye cyane kubera intambara cyari kimaze hafi imyaka 2 kirwanamo na Ukraine. Mu mibare bivuga ko iki gihugu buri munsi gitanga miliyoni ziri hagati ya 500 na miliyari 1 y'amadolari buri munsi. Mu kwezi kwa 7 mu 2023 iki gihugu cyaciye agahigo ko kubura abakozi bakora mu nganda kubera ko benshi bari barahunze, abandi barapfuye, abandi baragiye ku rugamba. Iki gihe 43% by'inganda zose zo mu Burusiya zari zifite ikibazo cy'ubuke bw'abakozi. Nibyo mu bihugu biri mu ntambara zikomeye abasirikare baba bake maze abasivile basanzwe bakoherezwa ku rugamba. Iki ni ikibazo cyabanje kuvugwa cyane muri Ukraine, ariko uyu munsi kiravugwa kandi kirakomeye cyane mu Burusiya. Umviye inkuru. Uyu munsi mu mategeko y'u Burusiya ibintu byarahindutse. Icyaha waba wakoze cyose kugira ngo udafungwa ushobora kwemera kujya ku rugamba, ubundi gifungo ugatandukana nacyo, ndetse intambara nirangira dosiye yawe izahita ifungwa. Reka tubivugeho. Iyi ni inkuru ya BBC. Ahagana saa 12:45 za mu gitondo ku itariki ya 28 mu kwezi kwa 3 abapolisi bageze ku rugo rwa Andrei Perlov hafi y'ahitwa Novosibirsk ni muri Siberi. Uyu ngo yari yazindutse kare cyane kugira ngo ajye muri siporo. Abapolisi ngo boherejwe kumusubiza mu rugo iwe kugira ngo bajye kumusaka. Uyu ngo bamushinje kwiba amafaranga agera kuri miliyoni 3 z'amaruble akoreshwa mu Burusiya. Ngo yayibye ekipe y'umupira w'amaguru ya Novosibirsk igihe yari umuyobozi mukuru wayo. Umuryango we uvuga ko icyo yakoze ngo kwari ukureka abana bakitoreza ku kibuga cy'iyo ekipe batishyuye amafaranga asanzwe yo kugikiniraho, ahubwo ngo bishyuraga gusa umutoza. Abamushinja bo bavuga ko aya mafaranga yashyize mu mufuko we. Uyu Perlov ufite imyaka 62 y'amavuko yegukanye umudari wa zahabu mu mikino Olympique. Yatsinze mu gusiganwa ibirometero 50 mu 1992. Afunzwe amezi arenga 6 kandi umuryango we uvuga ko ngo arimo kotswa igitutu kugira ngo yemere kujya kurwana muri Ukraine. Yabwiwe ko urubanza aregwamo kunyereza umutungo wa leta ruzahagarikwa cyangwa se rukavanwaho burundu intambara nirangira. Niyemera kujya mu gisirikare ariko. Umukobwa we witwa Alina yabwiye BBC ko se yanze kubyemera, maze umuryango we urabisakuza cyane mu bitangazamakuru ngo nuko yoherezwa gufungirwa mu cyumba cy'abahawe ibihano bikomeye, aho bongeye kumubaza niba yemera kujya ku rugamba muri Ukraine. Ngo yongeye kubyanga ku nshuro ya 2, maze icyo gihe hanishwa kutongera kubonana haba no kuri telefoni n'umuryango we. Ntabwo ari ibanga ko imfungwa zijyanwa kurwana muri Ukraine, ariko ubushakashatsi bwa BBC bwerekana ko kwibanda cyane ku bafungwa bafungiwe ibyaha bikomeye n'ibyaha by'urugomo byahindutse. Amategeko mashya mu Burusiya avuga ko ari ubushinjacyaha cyangwa se abunganira abandi mu mategeko ubu noneho bagomba kubwira buri muntu wese ushinjwa ibyaha ko afite amahitamo yo kujya ku rugamba aho gushyikirizwa inkiko. Itegeko ryashyizweho mu kwezi kwa 3 mu 2024 risobanura ko niba bemeye kujya ku rugamba gukurikiranwa mu nkiko n'amaperereza bihagarara, imanza zabo zikazahagarikwa burundu intambara irangiye. Olga Romanova, umukuru w'umuryango utari uwa leta ufasha mu rwego rw'amategeko imfungwa, avuga ko ibingibi byagize ingaruka zikomeye ku mikorere y'urwego rushinzwe kureba niba amategeko yubahirizwa. Ati igipolisi ubu gishobora guta muri yombi umugabo uri ruhande rw'umurambo w'umuntu amaze kumwica, bamara kumushyiramo amapingu akababwira ati ni muwe muretse gato, ndashaka kwitabira igikorwa kidasanzwe cya gisirikare cy'Uburusiya muri Ukraine. Bagahita bamukuraho ayo mapingu akoherezwa ku rugamba atagejejwe mu rukiko. Ivuga ko yabashije kubona amajwi yanyerejwe y'ukora iperereza warimo asobanurira umugore ufite umugabo warangije gukatirwa gufungwa imyaka 3
ashinjwa ubujura. Ngo yamusobanuriraga ibyiza biri mu gusinya amasezerano yo kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya. Yaramubwiye ati ushobora gukatirwa indi myaka 6 kuri iki cyaha kindi. Yamuhaye amahirwe yo gusinya amasezerano. Ugusaba kwe kuramutse kwemewe azajya ku rugamba, hanyuma dosiye ye ihita ifungwa. Iyo ushinjwa asinya amasezerano, mu minsi mike cyane urubanza rwe mu rwego mpanabyaha ruba ruhagaritswe, ushinjwa karekurwa maze agahita ajya ku rugamba. Abanyamategeko batatu bunganira abandi bemeza ko ibingibi bisigaye byarabaye nk'itegeko mu gihugu hose. Hari benshi basinya amasezerano yo kujya ku rugamba kubera gutinya kujya muri gereza ndetse no kugira dosiye mu rwego mpanabyaha. Ariko ntabwo bihira bose, nk'uko byagendekeye umusore witwa Yaroslav Lipavsky w'imyaka iri munsi ya 20. Uyu yasinyaye amasezerano nyuma y'aho abantu bari babyumvikanye hagati yabo, bamushinja kubangamira ubuzima bwa muntu mu bugome bwinshi cyane kandi yabigambiriye. Umukunzi we w'umukobwa yari amaze kumenya ko atwite, kandi muri gahunda yo kugira ngo ataregwa mu nkiko, Lipavsky yahise yinjira mu gisirikari amaze kuzuza imyaka 18. Yagiye kurwana muri Ukraine maze nyuma y'icyumweru kimwe arapfa. Uyu ni umwe mu basirikari bafite imyaka mike bapfiriye ku rugamba muri Ukraine. Ntabwo hazwi neza umubare w'abantu bashinjwa ibyaha bahisemo kurwana aho kuburana mu nkiko, ariko amakuru avuga ko Uburusiya bukeneye kongerera ingufu ingabo ziri ku rugamba mu gihe bugabanya umubare w'abandi baturage bakeneye kwinjizwa mu gisirikare. Michael Kaufman ni umusesenguzi mu kigo giharanira guteza imbere amahoro ku isi, Carnegie Endowment for International Peace. Atekereza ko leta y'Uburusiya yumva ko abantu bafunzwe by'umwihariko bakatiwe ari abantu bashobora gupfa, ntihagire ingaruka zibaho, ntihagire n'ubakumbura. Igihe umutwe w'abacanshuro wa Wagner watangiraga ku nshuro ya mbere kwinjiza imfungwa mu basirikari bawo, wari ukuriye ubu wamaze no gupfa Yevgeny Prigozhin yibandaga cyane ku bafungwa bakatiwe kubera ibyaha bikomeye bakoze, ngo kubera ko yifuzaga ko ubunararibonye bwabo mu bugizi bwa nabi bukoreshwa ku rugamba nta mbabazi. BBC n'urubuga rw'itangazamakuru rwitwa Mediazona babonye kandi basuzuma umwimerere w'inyandiko zibanga zitanga umucyo ku buryo igikorwa cyo kwinjiza imfungwa mu gisirikare kigenda, uko byagendekeye benshi muri abo bafungwa, no gukenera gukomeza kohereza abasirikari bashya ku rugamba. Bamaze gusesengura utwuma abasirikare bambara ku ijosi turiho umwirondoro wabo twabahoze ari imfungwa bapfiriye ku rugamba muri Ukraine, ndetse n'amafaranga y'impozamarira yahawe imiryango yabo, basanze umutwe wa Wagner warinjije mu barwanyi bawo imfungwa hafi 50,000, maze bigeraho watakazaga imfungwa 200 buri munsi ku rugamba, izindi nyinshi zarakomerekaga. Utwuma twose twari twambawe n'imfungwa zaguye ku rugamba twari twanditseho inyuguti ya K itangiza ijambo ry'ikirusiya rya Kolonia, cyangwa se ikigo cya gereza kiri kure cyane y'abaturage. Imibare 3 ikurikira iyo nyuguti isobanuye gereza abo bafungwa bavuyemo, naho imibare 3 ya nyuma ikavuga umwanya w'iyo mfungwa ku rutonde. Rero iyo ari umubare uri hejuru biba bisobanuye ko muri icyo kigo cya gereza havuyemo imfungwa nyinshi. Inyandiko zivuga ku mubare w'amafaranga y'impozamarira ahabwa imiryango y'imfungwa ziguye ku rugamba yerekana ko imfungwa zirenga 17,000 zishwe zirimo kugerageza gufata umujyi wa Bakhmut mu burengerazuba bwa Ukraine, ni hagati y'ukwezi kwa 7 mu 2022 n'ukwezi kwa 6 mu 2023. Mu kuziba icyo cyuho, umutwe wa Wagner na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya bavuguriye uko binjiza abasirikari bashya ku rugamba kugira ngo bongere umubare w'abantu bashobora kujonjorwamo. Abantu bamwe baregwa ibyaha banze gusinya amasezerano yo kujya ku rugamba kubera ko ubusanzwe badashyigikiye iyi ntambara muri rusange, abandi kubera ubwoba bwinshi cyangwa se gukomerekera ku rugamba. Abantu barenga 70,000 barwanaga mu gisirikare cy'Uburusiya nibo bamaze gupfira muri Ukraine kugeza uyu munsi. Ibi bikubiye mu mibare n'amakuru byasesenguwe n'ikinyamakuru BBC. Ku nshuro ya mbere abakorera bushake, ni ukuvuga abasivile binjiye mu ngabo z'Uburusiya nyuma yo kwintambara yari imaze gutangira, nibo benshi bamaze gupfa. Aba binjiye muri iyi ntambara kubera ko abasirikari b'umwuga
bari barimo kuba bake kandi urugamba rukomeye. Aba bakorerabushake rero ubu nibo bagize umubare munini cyane w'abantu biciwe ku rugamba kuva Uburusiya bwatangiza intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Kuba aba bakorerabushake aribo barimo gupfa cyane buri wese yabyumva. Ni abantu badafite ubunararibonye ubwo ari bwo bwose mu by'intambara. Ni abasivile bari basanzwe bakora imirimo itandukanye yo mu biro, abakanishi cyangwa se abandi bantu badafite ikintu bazi ku gisirikari, ariko bisanze bategetswe kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Buri munsi amazina y'abiciwe muri Ukraine, ubutumwa bwo gutangaza impfu zabo ndetse n'amafoto yo mu mihango yo kubashyingura bitangazwa mu Burusiya mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Ishami rya BBC ritangaza amakuru mu Kirusiya ndetse n'urubuga rw'amakuru rwigenga rwitwa Media Zona bakusanije ayo mazina ndetse n'amazina yavuye ahandi hantu hatangazwa ku mugaragaro, harimo no muri za raporo za leta. Ibi binyamakuru bibiri byagenzuye ko aya makuru yatangajwe n'abategetsi cyangwa se bene wabo w'abapfuye ari impamo. Ibi ni ibinyamakuru byanagenzuye ko aba bantu bamenyekanye ko bapfiriye mu ntambara koko. Imva nshya mu marimbi nazo zafashije cyane mu gutanga amazina y'abasirikari biciwe muri Ukraine. Akenshi izi mva ziba ziriho amabendera ndetse n'indabo byoherejwe na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya. Hari amakuru avuga ko leta y'Uburusiya iha buri muryango w'umusirikari uguye ku rugamba impozamarira y'amaruble miliyoni 7,400. Aya ni ibihumbi 110 by'amadolari y'Amerika ku musirikare umwe uguye ku rugamba muri Ukraine. Ikinyamakuru BBC cyamenye amazina ibihumbi 70,112 y'abasirikare b'Uburusiya biciwe muri Ukraine. Gusa umubare nyawo byemezwa ko ari munini cyane kuruta uyu nguyu. Imiryango imwe ntabwo itangaza ku mugaragaro amakuru y'abayo bapfuye, ndetse isesengura ry'iki kinyamakuru ntabwo ririmo amazina kitashoboye kugenzura, ndetse nta nubwo aya mazina arimo ay'abarwanyi bapfuye ariko babarizwa mu mitwe y'abarwanyi bashyigikiye Uburusiya bo muri Donetsk na Luhansk higaruriwe n'Uburusiya ni mu burasirazuba bwa Ukraine. Muri bo abakorerabushake ni 13,781. Ni ukuvuga bangana hafi na 20% by'abasirikare b'Abarusiya bose bamaze kugwa muri iyi ntambara. Ndetse ubu ngubu impfu mu bakorerabushake ziruta izo mu bindi byiciro. Hari amashusho yagiye hanze mu mwaka ushize agaragaza wari umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi w'abacanshuro witwa Wagner, Yevgeny Prigozhin, yagiye muri imwe muri gereza mu Burusiya gushaka y'abarwanyi. Icyo gihe yabwiraga abagororwa ashaka kujyana ku rugamba ati uraza tuguha amafaranga woherereza umuryango wawe ubundi tukujyane ku rugamba muri Ukraine. Nuramuka usohotse muri gereza ukumva utagishaka kujya ku rugamba turahita tukwica. Nitujyana ku rugamba ukagaruka uri muzima uzahita utaha, ntabwo uzasubira muri gereza. Aba bahoze ari imfungwa binjiye mu gisirikare basezeranwa ko bazababarirwa ibyaha byabo. Mbere nibo bari benshi cyane mu bapfuye, ariko ubu ngubu baragera kuri 19% by'abarwanyi bose b'Abarusiya baguye muri iyi ntambara. Abari abaturage basanzwe bakanguriwe kujya mu gisirikare bakabyemera, abapfuye ni 13%. Kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize, imibare y'abakorerabushake bapfa buri cyumweru ntabwo yigeze ijya munsi y'abantu 100 buri cyumweru. Ndetse mu byumweru bimwe na bimwe habazwe impfu zirenga 310 z'abakorerabushake bapfuye mu cyumweru kimwe. Kubijyanye na Ukraine, ni gake cyane iki gihugu kivuga ingano yabo cyapfushije ku rugamba. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikari 31,000 b'icyo gihugu bamaze kugwa ku rugamba. Gusa amagereranya ashingiye ku makuru y'ubutasi bwa Amerika yumvikanisha ko abasirikari ba Ukraine bamaze gupfa barenze uyu mubare kure. Benshi banashingira ku mubare w'abamaze kugwa ku rugamba ku ruhande rw'Uburusiya, bakavuga ko niba Uburusiya bwigaruriye ibice bitandukanye bya Ukraine bumaze gupfusha abasirikari 70,000, Ukraine igomba kuba imaze gupfusha abarenze aba.
inkuru y'uwitwa Rinat Kusinyarov ni urugero rusange ku bakorerabushake benshi b'abasirikari bapfuye. Yakomokaga mu mujyi wa Ufa, ni umurwa mukuru wa Repubulika ya Bashkortostan, ni imwe mu zigize Uburusiya, ndetse yakoraga imirimo ibiri kugira ngo ashobore kubaho. BBC yavuze ko yakoraga mu bubiko bw'ibinyabiziga bizwi nka tram ndetse no mu ruganda rw'imbaho z'ibiti. Tram ni ibinyabiziga binini bimeze nka za bus ariko bigenda binyerera ku maraye nk'aya gari ya moshi. Yari afite imyaka 62 ubwo yashyiraga umukono ku masezerano y'ingabo z'Uburusiya mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize. Uyu musaza yarwanya amezi 3 yonyine aza kwicwa ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka. Itangazo ry'urupfu rwe ryasohotse ku rubuga rwa internet rwo mu Burusiya rutangaza abapfuye. Ryavuze gusa ko yari umugabo ukora cyane kandi w'inyangamugayo. Nk'uko bikubiye mu mibare n'amakuru yasesenguwe na BBC n'abafatanyabikorwa bayo, benshi mu bagabo binjira mu gisirikare n'abava mu mijyi mito yo mu bice by'Uburusiya aho bigoye kubona akazi gahoraho kandi gahemba neza. Abenshi bajya mu gisirikare bakurikiye amafaranga bahembwa. Bivugwa ko buri musirikare w'Umurusiya urwana muri Ukraine ahembwa amadolari 200 buri munsi. Benshi bigaragara ko binjiye mu gisirikare ku bushake, nubwo bamwe muri bo muri Repubulika ya Chechnya babwiye ibitangazamakuru ndetse n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abantu hamwe n'abanyamategeko batandukanye ko bashyizweho agahato ndetse bashyirwa ku nkeke kugira ngo binjire mu gisirikare. Abakorerabushake bamwe bavuze ko batari basobanukiwe ko amasezerano y'akazi abinjiza mu gisirikare basinye ngo nta tariki y'igihe akazi kazarangiriraho yari afite. Kuva icyo gihe biyambaje abanyamakuru babasaba kubafasha ngo bahagarike ayo masezerano, ariko ntabwo birabashobokera kuva mu gisirikare. N'ubu baracyarwana, baracyaraswa. Imishahara yo mu gisirikare ishobora gukuba inshuro ziri hagati y'5 na 7 imishahara isanzwe y'akandi kazi mu bice bidakize cyane byo mu Burusiya. Ikindi, abasirikare babona akarusho mu mibereho nko kwita ku bana babo ndetse leta ibagabanyiriza imisoro. Hari n'amafaranga abantu bahabwa inshuro imwe iyo binjiye mu gisirikare, aya yakomeje kugenda yiyongera mu bice byinshi by'Uburusiya. Benshi mu bakorerabushake bapfira ku rugamba n'abafite hagati y'imyaka 42 na 50. Abo muri iki cyiciro cy'imyaka n'abagabo 4100. Umukorerabushake ushaje cyane wishwe yari afite imyaka 71 y'amavuko. Abakorerabushake bose hamwe 250 bafite hejuru y'imyaka 60 y'amavuko bapfiye muri iyi ntambara. Abasirikari babwiye BBC ko umubare urimo kwiyongera w'abakorerabushake bapfa ndetse n'abakomereka ku ruhande rumwe uterwa no kubohereza mu duce tugoye kurwaniramo ko ku murongo w'imbere w'urugamba, cyane cyane mu karere ka Donetsk mu burasirazuba, aho baba bagize igice cy'ingenzi cy'abasirikari b'inyunganizi boherezwa mu mitwe y'ingabo iba yishwemo abasirikari benshi. Rimwe na rimwe abasirikari babarirwa mu magana bicwa ku munsi umwe. Kuva mu mwaka wa 2022 imfungwa zakatiwe nazo zashishikarijwe kujya mu gisirikare kugira ngo zirekurwe. Gusa hari gahunda nshya ya leta isobanura ko abantu baba barimo gukurikiranwa mu nkiko bashobora kwemera amasezerano yo kujya mu ntambara aho kugira ngo baburanishwe mu rukiko. Igihe babyemeye, imanza zabo zirahagarikwa ndetse zikaba zishobora no kurekwa burundu. Hari umubare muto w'abakorerabushake bishwe bo mu bindi bihugu. Hari amazina y'abasirikari 272 bavuye mu bihugu by'amahanga, benshi muri bo bakomokaga muri Aziya yo hagati, barimo 47 bo muri Uzbekistan, 51 bo muri Tajikistan n'abandi 26 bo muri Kyrgyzstan. Mu mwaka ushize, amakuru yavugaga ko Uburusiya bwari burimo kwinjiza mu gisirikare abantu bavuye muri Cuba, Iraq, Yemen na Serbia. Abanyamahanga basanzwe baba mu Burusiya badafite ibyangombwa by'akazi cyangwa se uruhushya rwo kuhaba bemera gukorera leta y'Uburusiya, basezeranywa ko batazasubizwa mu bihugu byabo ndetse bagahabwa uburyo bworoshye bwo kugera ku kubona ubwene gihugu bw'Uburusiya iyo barokotse iyo ntambara. Nyuma yaho benshi binubiye ko batari basobanukiwe ibijyanye n'amasezerano y'akazi. Bamwe muri bo barimo n'Abarusiya baniyambaje itangazamakuru ngo ribafashe cyangwa se ribavuganire. Leta y'Ubuhindi
na leta ya Nepal basabye Uburusiya kureka kohereza abaturage babo muri Ukraine, ndetse ibi bihugu byasabye Uburusiya gucyura iwabo imirambo y'abapfuye. Kugeza ubu ibi ntacyo birakorwaho. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifasha Ukraine kurwana iyi ntambara bikora byose ngo Uburusiya ntibuzayitsinde. Icyo bashaka ntabwo ari uko Vladimir Putin atsindwa gusa ngo agumaho ngaho yumva ingaruka zo gutsindwa. Oya, barashaka ko intambara irangirana no kuva ku butegetsi kwe. Barashaka kugira uruhare mu gushyiraho ubutegetsi bushya mu Burusiya. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'umwongereza ufite inkomoko mu Burusiya uherutse gufungurwa n'Uburusiya mu ihererekanwa ry'imfungwa riherutse kubaho hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Karamurza yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya ngo bakwiye gutangira gutekereza uburyo hazashyirwaho ubutegetsi bugendera kuri demokarasi mu Burusiya nyuma yo kuvaho kwa Perezida Vladimir Putin. Watekereza ko nta buryo na bumwe Uburayi na Amerika bakwiye kwemera ko Uburusiya butsindiye intambara? Ugusenyuka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete nicyo kintu cyazonze Perezida Vladimir Putin kurusha ibindi byose mu mateka yose ya politike. Atekereza ko kuvaho kw'izi leta byakubise hasi ubuhangange bw'igihugu cye, ari nacyo kintu ashobora kutazigera babarira abo mu burengerazuba bw'isi. Abarusiya benshi batekereza ko izi ntambara zose zigamije gusubiza Uburusiya ubuhangange bwabwo. Impinduka nk'izi nizo abatavuga rumwe nawe bashaka. Putin afite imyaka 71 y'amavuko. Yatangiye imirimo yo kuba president cyangwa se ministre w'intebe kuva mu 1999. Yatangiye manda y'imyaka 5 ya president mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, kandi ashinjwa ko arimo gukora byose bishoboka ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya bafungwe cyangwa se bicwe. Ibihugu byo mu Burayi na Amerika birifuza rwose ko Vladimir Putin ava ku butegetsi, ariko ntabwo bishaka kubinyuza muri iyi ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakora ku buryo bitazaba nkaho OTAN ndetse n'uburengerazuba bw'isi aribo barimo kurwana n'Uburusiya. Gusa Perezida w'Uburusiya we nibyo avuga buri munsi. Avuga ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi rwose ari byo birwana n'Uburusiya.